dojenje nije samo akt. Dojenje je čitav jedan period u toku kojeg majka svojim prisustvom, hranjenjem, blizinom detetu pomaže postnatalnu adaptaciju. Preporučuje se da isključivo dojenje kao način hranjenja bude prisutno u toku prvih 6 meseci starosti deteta, ali da bi sa dojenjem trebalo nastaviti i nakon uvođenja nemlečne hrane u toku cele prve godine života deteta do 2 godine, pa čak i duže. Značaj dojenja seže i na dalje staze, čak i u slučaju dojenja i nakon 2 godine života, gde dojenje, osim tih nutritivnih delova, ima taj imunološki boost. Dojenjem nakon 2 godine života deteta potpomažete imunitet. Majka dojenjem i majčinim mlekom štiti dete od svega sa čim ona dođe u kontakt. Majčin organizam reaguje tako. Registruje uzročnika, stvori antitela za zaštitu svog organizma, dodatno ih ubaci u majčino mleko i tim putem ih daje detetu kako bi i detetov organizam bio zaštićen.